Oh ya, lepas kita juga kesempatannya tongkol dah. Mungkin nama Yoren tahu apa? Nah, wah mantap le, satu kali tebas. Kendor ra kaya. Iya, bagi bilang jaya temui patuan apa sampai babai tapi lesan di sana. Oke, Astrida Wontong, oke baik, terima kasih, selamat berjumpa kembali. Oke. Aha. Kabe Indo siman angga sekolah masuk. Kabe tinggal pokok siman kanan kain. Kabe kasal lebar ini siman kanan dogaon. Kabe sitan nasi lolo lalampak lakayuan. Kabe pulauan mak dan siman rarat mak parang-parang. Daw walang silik na daw bangasan kalamana tabi Allah tabi bulan tabi dito yang tasa tabi kita terlindung tamate tarampak
kamarentinan. Halo Pi. Oke, baik. Simang tututun tamatelu bakbak kamarentinan. Tarampak bulawan nah pangaluan parena tolipon buang toganda. Ranggan panisakanda tolipon Bagaimana Kareba? toganda. Oke, bosku. Bagaimana Songgo? Buang doksang dalopang Halo. pagana buang. BKM. Tontalau ribampa tatalo songri sulunan tatalao diomai takeke sambali mai. Topantang timbak pira-pira babangan lembang. Topada ningkarapah madian petutuan lipusan kasal. Dengki lendu tamate ada nakatongkonan belan na ulang nararama kambal lalu palisuan nantano kapala di tanan di boko. Renden na buku tang sipi adir lalu tanda karuan tatang impala di solek sambu. Dengki lendu tamate ada nakatongkonan. Na ulang kasosi tamben nakadendek paminta si rorok belang nama kambang modadian pati mana marapun motomak lalu Allah misi turut pasang na buang matua daw tangan langit misi pangrona rapag-rapag tutumang pata daw dasa topaungan umpasi turut kumian memasak ke umpasi taranak komikun Halo, makna pendapat gua. Oke, Hari Bungkas dari Goa. Terima kasih. ini turun rampok kita dan cekret kita tinumbukan hukum kiko arti buka sangawan di karuan boyo tikil kang sasuke manang ngaban wakan sinan tomataka tabi talen lumu rokkote balaran nampak disang-isang kak tatas munio de rantilan tuyu kita bisa tulatanan si pamatua tanah inde pantaran konan inde pangaruan nai sungan inde tomak raputan lang inde tomak kaponan nao lasi pamatua induki diong kapuran pangan lasi pabanyak karungan kirok kopelang barang bolu umpa kasal ada ini umpa bintik tanah sangrin atau di foto matua tadon tolit solong sebu pada lempang nampak lamparan bawon tebing-tebingna kamadan dengan karampuan tak atau penanta kamahaliran dan itu pak inawan karuatan di timang pulau lolong di rante palak makau tan kelesoan sampah batik utama tolong
Selamat pagi. Di rumah. Oke. Oo, kalau siyo tarampak. O pagkukulan ay hindi ako parang siyo kalau. Eh ito kasi sita. Teringat terbiasa perasaan atau oh, tarik ya.
La la la. Okay. Masih ngasih ya? Masih aja lah, mau dilihat bukan dia masuk. Keren, meron ko ko sa naman na to. Ang buwan nila tak dulu wala ko. Nanti ada tak magpiso diyan, tak magpisim dito sabi ko lang. Oh, ay sila yang tawag saya. Kenal na. Oi. Halo. Oke, mantap. Thank you beli aku dulu. Halo. Tidak gitu turunan kah? Ah, Tidak ada lagi tahu acara di turunan. Oh. Biasa sih kalau malam minggu. Kalau kena apa kita kerja? Iya. Dia masih ada lembar ya sama. Ah. Tapi rapi. Iya. Iya. Mikir siapa nak kah? Gua pinito. Lanto atau kios? O kios. Lalakan di sini. Talaga sde, nona, alam nona. Ito patatayo to patatayo. Sde garampa to. Iya. Untuk kios lang na. Iya. Oh, iya. Brain alin. Iya.
Senyum. iPhone. Senyum kau, senyum kau. Buka gigi. Nah, nah. Si Masya, biasa ni. Ang mga sa paman, usul kinota. Ada iyo. Nah. Maaf ya guys, saya basahi dulu.